reba hindugire nekushyirwaho Bariastin Hardware umushubuzi niba rukombeka yegurire ibintu by'umutindo gwa higuru tombeke ebirukangara nkebye. nakushemerwa ha program reba hindugire sibire kurunji kandi program reba hindugire ha TV West netushyirwaho Baria Hardware omtebekanisa debate commission. nakushemerwa mnonga omcyange kiba kweta runyinya omuri kitojo omuri cyanje nyishima kandi turiho makaga honorable minister Dr. Elioda Tumwesije aine bintu byinshi mnonga byakuza kwa naturabera mu izoberi byakuza kwa natugambira ebyare biro magaraje program nareba hindugire. Minister nakushemerwa mnonga nangwa nyine nakushemererwa nyine nakushemerwa ha program okay mbwene nyenzire ngo abantu batakamanyire orukwisha kuza kuba minister okatandikota okazarwa ryari owanyu ninkahi kandi abazire bawo buno bahi wo bare bambe ngazarwa umucweke cyarunya abinyiro gitamutujo ko mutujo ncicweke cyango konga karo akuturuhaka nakarunya nazarwa umwami yokoni yakasiya mutwe no mucyaro bene beta Ednas kasiya mutwe bona bakatwarwa kandi ngazarwa nabo cyo pure offer hati bakutuma ngoronde efuzi nanye niyo kubanduza konke efuzi emyake jona kasi yo tugumuryo efuzi bindi kandi nazarwa umwaka gwankaga nena nikitekateka ngazarwa ibiro bitanu yo kwakana abako ba mweno abazire banje bakaba batashumire bakaba bataguma kwandika bakije kwega bwanyuma bazombye dini no bakwegire ngamuntu bakatubarandikire giciro so twagezeho kureba ubutwa abatuzubwa akatabo ko kubatuzubwa bagamo mebyo takabatuzibwa ko mazire biro biti twagarukiye mu kalenda twamanya mwene ngwe kerinka nkurwa mukaga twamanya ngwizoberyo ebiro bitanu byo kwakana kaga nena so niyo nazariwe kuno ya mutojo umuka tindazariyo na mwirwaro ikora akasinda kanazarwa umwana wa kabiri so aha wajango ni umwana wa kabiri enyuma yawe after you har habanda bizire ninga muri abana babira mu mwene mako babarebyo ngamuduri ngabana ngamwenda so bakafa babiri mwenshi omu raifejo yabazire batashomire abana mu ababinjo ebyo bwiga bukabyemerire bitaha abazire bawe no bakaba batari bagiga ominte byensi kawari abagiga mutuma cyonga konka bo bwiga no pemota bwiga mesi ya mutoro bo mugiga mutuma aza nangwe birebi ndakwitiyo cyo kugamba hati niyo mpumera modern ako abagenzire bareba ngo kumaraga puma ngo bwiga no depending nga GDP per capita ninga esente zihanga ryine bashango tuchikumara nyo GDP per capita ushanga ngo GDP nyingi ngo abantu baki niko rubiti ngo abantu baki mate birebi nicyo kwita happiness index kureba how happy people are gikore ko bwiga w'abantu namwe k'abantu bitotera bagiga happiness index tanchiro kingo wa Brunei n'abandi so mwene nyo abazire banje bakaba batashomere bakaba ati n'ibintu nango kikanyambana nakura think believe in materialism ninga think believe in kwita primitive accumulation of wealth habwa background ejo ati nyonkaha kazarwaha tini kite twini angwa enjoje kijargo nango yashasha kutwagiro ko yagumira kikankiza kunyamba adayenjo keryaho twakururaho itwe tukatwinga muhinga ki twinga inanasi tukayingira nansi zote tuguza twinga umwani kandi umukikora kayinga ntonga ahinga ibihimba aharengo ruhango ruke atokoshanga nanye ndakagire kushoma kandi yati zo mushara twinga ndunde mukasheshe mwe mukashanka ikimene mugere musaga mwahingaho atyo atije ndunde yebitakuri uzuye muguze bitakuri twinga muhogo tukatwose musinga era nakara ukoshanga kuzi nyungu kanje ndatuzitira
uko inyungu yawe muzeno gorire tunogora kanogora mazima tunogora tugenda urete nkuwo nankane oyo siyo musingo uguze urwabya uguze nankane orwira mukashirije kazinga yabu nizijuka ubwiko no bazikwata twinge ntonga twara mukatare kitojo urwakana twatukera kara mugwaka mukasheshe urwakana tuzo mukatare nijuka nango kingujuka je mwari yebyo ako tukatine sha hata ko yumuka orango hata buri gushesha so one time tutambura umuhanda turenga ko yajuga tumangu ukirukare tushora mutubya mu bibaza ryo muntu turugodiye so twatuguza tuguze ibintu abashubuzi baragambara bagure ibintu so mwe nayo akurire basically esenze ko tushomesa umusini primary tukatuziha umuguza inanasi tuziha umuguza omwani tuziha umuguza entonga umukikuru akaba nateka nk'emigato bundi leta no myaka yabwanyimaho akaba agenda atunga akora nko butimba agenda akora nk'imyendo ko mutare akora nko butimba goba apangisa butimba hata nuko twakuzira bito baronda school fees arona school fees hato nazo kurya so izo school fees azurondera ukano shomera mu ishomero cyeriri yabe nakurondera bazo tukazahari adyuma nk'ibya nasereti ndabigiremo serious nkashomera akari shomero leta cyamukuma twashomera ku gashanje ndagumwe okusenshanje na mushanje washomera mushanje ukatancho P1 kusem P7 nabira kamara about to tekukana kilometer so nitwashomira kwe tukaheza shanje na mushanju kana ngo chikayamba in fact tukakora maka uko wirowe cyamukomeka si abandi kumwe mu grade 1 kandi nyezega ko rwogo n'igishaki n'urutaroza kubasi uko mu muryango kandi ne max ankati ne nyingi tukatwine ya birashatu na mushanju ubwo tukatubare max ari 10 nindi sabye si 3 birashatu na mushanju na kakuzantare nyekiri atakunondera mwanya naza ntare ya first time yanyu kuzantare kutembo basi natembo basi yeryo ni myaka mushanju yone wa maziro mushomero kotaka Agora motoka. Okore ba motoka ni hiyo. Kozeza kuranzia wakarguto ranzia. Mazuma. Pra motoka. So aho nkatemba basi ryo ine. Izaro kamushaka motarukari. Arukurga cyabugimboko. Saka ine za basi ryo ine. Koro kwishka je izoba ryo kubanza ubutemba basi okahururo to magaraga. Kanso bwose mwene ikibyejo ngo waza nkomwigurumbu yenu. Kogo cyo butakajetegerizo wakire mbarra. Ubutakenjo yinjire higuru mbarra. Ndira uno tindo otokorwa bw'ekintu. Hano no yano tindo yinjire. Azambarra. Na za school shanje na munana. Up to shanje na no up to nana nemo nagumo. Onkachi icyamari cy'inkujuka hwaho. No kugira ngo nabendi yo mu ntare school umusiniye yo kubanza. Nabona ajwari nkito umuntu rwo kubanza kuzo musiniya mwene no bwozo mbaso ko ryakaje ate ngajigura ndikuza kuzo musiniya agitwara ganteka mukonka okutambuze nkito ko kankushaki namwe ngivuka nogera ikaba no shoto wazo kwigura hati wate musa nkito kawatuje egori nyinji mwene kaba encouragement konya ngatu wakuzo musiniya no kujwara nkito hata nayo chukamani Kungeti chama no nkazo musiniya ntinde mpare ningwa ngataka gura kampare ningwa mwe kuma dio musiniya wanu njungu jikohoje mpore nyene mpare kana mukigo atakwaza jingurura ngamuzeyi so ndagaha nyonka tukamuchumuru tukatupanyise miti so mpanyise miti ogurumuti gurumuti yozuwa ni ibowa murango gurumuti hato shatura utekum umpango musinje gwengu hatunguza umusinje uko hatukuna guruze na nkanya torana mugenzi wo ngwata kamera kandi natana nitwa twatana munini nkora na business hata naguza umusinje gwengu naje nazo mukatari kitoje hata mugataraka ubwirogo kire cyukuru abantu bakabagura imyenda ujibika ujore kacire cyukuru bonka
Yes. kote ni Obika kenda okora kawo kuzwara kashereka. okusetira chikuru none yiki nakozere ganza kitojongora y'umwanda gwanje impare yanjye ya kapira Yes. kunje tinda bamaduka nkama narabo maduka hano bakumanya ngo yaje Ngo tinagura ndabumushara nyambuka zaha Yes. obukajugito ekariyaho Yes. kati na pass manya tiza ndgan tiza pass cyo chikuru ngo nyonga tagma kapira tabagora ngora kapira kuna tirondi Ya jena na pass. obunuza oza kweshonga recyo guma icyo tukadiye twashonga Christmas Yes. kati noza kweshonga kumisiya abantu cyo Yes. omujuru kwazwirwe hati nyobo cyo kikafa Abo kwa kapire kasi. kapirefu Yo kano jigorere. omwako kubanza ogwo kuba ogwempare yanje Oje ogumaho tine pale. ushanje na mwenda abisirikare amini baganunda kubirukanze kubirukanze aba Tanzania bija kununura Uganda na Fronasa ko sakaramba president Museveni n'abana abayum access Yes. kubije ko batera mbarra tutambra nebigere Urugantare. kurugantare Yes. namwe nje takunda ritaro katambra nebigere tatwahikaha nyejo tukatakura munju zakajuguru gutera urebe bikura ba mutwaha so tugiye mu ritaro umwe kurcendera mani nuna nkashature ni ezindi nku nagura empare yanjye ya kabiri Kapiro kwa kabiri. kapira nagereka ukaragura yabere nkegumire nango nekeri yero ninchijuka yakeri yero ngo bwe endere mugeta kizire ya yere giketa kizire mu karejo hasachi gonga kuri keri yero ya hansiri impango obwire tukatugura empare ya berobotomu Yes. Ya yero. azo koto onkito ya platform Okay. aha satejo yeje empare gikunjugura ekeyi no mukoba gumene nangwa hati ndagaha itubwire tukatambura abana nimfata birya twakitambura hati ngarga natambura nejere norgaha orabana nkeji bucuro ngenda nza muri zakasharo mwe Orya kigere. agere ndagara rubindi Yeso myamba. ndagara rubindi zaruhumba ngenda zakashonje kutaho bugenyi Biteshe shikatware biro binga. machi kanye nguze restaurant atwe mu kashonje hati uko ino okurobinga ngo ushagare atwumke mpanga bunyoro ba ete tugiye tayiro banta list yo kushagara Yes. shagara rwanyangwe atkushagara rwanyangwe kuruga kumari ndiga yo Kunguba mbaka jere. yakagire manya kana yindi rwanyangwe wakayo okutera nendongo igihe kiko umutazo mukona hariya atera buzina Obu yakarho nkamabare ki. muri guri kijuka yake twist mu bibi batera aturugayo Yes. point yero kure ni ndigayo orugando rukwatempare yanjye yakayo rugishaza Ndibiji. Ate byempare ni ngombergaho. Omanya ngumwero kahanjurwe mpare. Kashoma sini yo kubanza na sini ya kanani inter school empare ni ngoteze ki. Otaka jwara gakoko tunjire. Kama ni tiza na urani kantara otiza. Tizo manywaro wabagigaho barana basaho. Okay. Ngakiranzibire. Yes. Kandi ndara kurayitoni. Bambo wa house prefect, junior prefect. Kana sini ya kana. Na singantari. I was the best in inter school. Chinana na gumwe. Asiniya 4 mu subjects mukaka. Okay. Nanga Dr. Posiya Mjenyi no wayambiri wa kabiri. Okay, program yeji netukibaho bari hardware kandi nyenda kumanyisa ngubariya nashangwa omurimbara. Bashangwa omurimbara amahembe gente, agumanya gubiri umweta amahembe gente, abantu ababine bintu byo kombeka no yende mitehimbwa, no yenda simenti, no ndamabati agaburchika, agabur type, no yetenga tiles, no yende misumari, no yetenga za plywood, no yenda paint, no yenda burchint chona. Echoro kumangukira kakwate no kombeka bari hardware. Mbakwakira je nibakuhereza je kandi ibintu birungi aha bari hardware. Reka tumure ku mutukara.